Exercise 6.1 gi question number 6. Sina last question mali ko. Sina kari hari. The angle AOB siya nangi angle AOB mo lay is bisected by ray OC. Si se bisect of 2 means tangkai ta to A kanana OC na. Yare ko adrin why first nangi angle AOB sana ye si ko. AOB hana ye ge ko sumay nama tawrage. Makari ektarage sumay tawr ye ge. Yare ko maming thon lage ko sa mana AOB hai bani na ina A O B hai na angle sumay ye ge bani. Yare ko is bisected by ray OC. Ray OC na bisect of 2 means tangkai ta to OC na. Yare ko ray OC mo ye ge ko OC na tangkai ta thok pani na ina OC sumay ye sumay ye ge. Yare ko tangkai ta thok pagi. Adre ina sita C thon lage OC na. Yare ko adim kai dore ray OD is opposite to OC. Sigi OC sigi opposite means som side kana yek to ba OD mu ye oe. Yare ko som dagi yung OD mu ye je opposite. Yare ko maming namana OD na thon lage. Amana proof to do jina kari angle AOD ga BOD ga ja equal means mane AOD ga dai si angle AOD shine adu angle BOD shine si se mane ne uloi. Yare ko ade hawrsi ko diri adri hoji solution tharsi ko solution the proof ni na khoina given da gi hawrsi given da kaina ma pyramid ja OC na bisect to have ni adri OC bisects kana no mana bisect to is angle AOB se. Yare ko tangkai ta thoe bisect to means tangkai ta thoe ade ka dore OD is opposite to ray OC hai ko adri OD is opposite ko OD is opposite to ray OC na si mo ibirama se. Yare ko adagi to prove akoina prove to du se kari ne ba to prove the angle AOD ga BOD ga sa equal hoy adri angle AOD equals angle BOD si jamana proof to hoy. Yare ko adi proof horse PROOF proof ta kaino sa question na kana hai OC na AOB je bisect ta have na tra adri since ko OC bisects ko OC na bisect to ina kana no angle AOB je sigi angle AOB se OC na bisect to way have ni na sigi angle siga si angle siga manara mani takai ta thob ni na. Yare ko adri therefore kana kana manare AOC ka BOC ka manare. Therefore, angle AOC equals to angle BOC. Siyare ko ade mo kay dore. Sigi nga sagi OD siga OC siga opposite oy nai have ni na sigi kay tare. Sigi straight line tare ko. Sigi straight line ja kana tungi OA su tungi OD OB su tungi ko. Ada mataki OA ke jahani ye nga sa. Since ko OA stands on the line line no kanano DC hai gara CD hai gara nan haining baharo. Yare ko therefore kaino OA na tung lerm ni angle kana kana seme AOC ne aduga AOD ne. Yare ko angle AOC ne aduga plus angle AOD ne si tin na kya tani 180 tani singa sa khona theorem 6.1 jo hai gre na traga na khoina linear pair na irasu yare. Yare ko ade mathaki OA gi wari loi gre ko cha mana na khoina OB gi mtawar se ade mo ke dore since OB stands on the line cha mane ko CD do ni ko on the line CD. Therefore angle do si OB to mean angle je BOC ne BOD ne. Yare ko angle BOC plus angle BOD equals to kya 180 degree. Si jo kana hai no si jo linear pair hoy begini linear pair. Yare ko si ne nga side equation 1 tho lage sina 2 tho lage. Yare ko ade ka dore nga sai to gidu mai ne yo sigi angle AOC plus AOD je kya ta hai 180 ta hai ko si ju BOC plus BOD se 180 ta hai si su 180 ta ba si su 180 ta ba ade ma bani se manatra mane ko ade khoina ka hai ne from
1 and 2 1 ga 2 de akhona kari uba phange har kan da c siga manare harne angle AOC plus angle AOD equals angle BOC plus angle BOD yare ko adai ka dawre sida kana lagi ko ngasai khoina AOC siga BOC siga mane hagi ko kai le AOC sile sigi AOC siga songi BOC siga mane ai ngasai question number 5 to high ko equation nama leiraga nakan animak sida manaba yaw taragadi manari bani do khona kakhiba ya habna tra yare ko sin ji kakhitari kana tanga hore siga tanga hodra that implies kana tanga hore ba AOD ga BOD ga tanga hore kai gino sin ji kakhrabne yare ko nang kakpa se utke ju yai uloge ju nang aduga tha da no ai ti har ju tha jang ge ju ko sin kai gino ani da manei angle AOC ga angle BOC ga moibani se manabani na akoina kakthakre aduga AOD ga BOD ga tang lem hore na isan ba yare ko ading sai chanare ko to AOD BOD and last hence proved yare ko